کیا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابہ حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندہ کیا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابہ حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندہ اسلام نو کنو کا ہوا تساگ نزورا حضرت عمر گدین بدواں شورہورا یکی روچ سامی سرتا لوگا گنو کی درکب الیاذ باللہ پلے واجائے کوشا پارب مارائے منائی بن عبداللہ دو چار کب پرت عمر چزارا تیرے وڑا گوشیسرا جس کت عمر نعیمہ کہ تو کچا روانے گونسا ہم پرانا گینا دانتان پکے دروشانے گوشتی محمد من تنی گہوں نہ جانے کوشا محمد من زمکاشتا میانے نعیمہ پتجن عمر گوشتی کہ تو محمد آبل ہی سروتی گوھارو زمات آلتو گر کہ عمر دین اسلام قبول کرتا دین محمدی ایمان کو مزرتا دین محمدی ایمان کو مزرتا کیا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابہ حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندہ وادی نئی میں کب کے خطاب چوکا عشقت واتر پترندہ گوارو زامات پر سگاشت زامات گوار ہر دو جتو اشتو مشت کرتا گوارے دا پودا ماگا وادی کے اون رد کا تل سنگ موم تر رے گوشتی چیوانا گائے منو بیزانا کینو پریمان چیئے خدائے جانو گودی و تیشر ششتا و تا کتی پاک لشت پا عمر قرآن گوشدار گا بگویاک او پاتمائے گوارے وانان بوت قرآن قرآن شرکنیا سک بوت عمر دیوانا چمان یار سندر کت ٹپ ٹپ ما زمینہ شرعیں اثر عمر کب بات نہ جبینہ چون زان بوت عمر پا مہران مصطفیٰ آواد پاکی واجا ماہر کمے کے ساہ آواد پاکی واجا ماہر کمے کے ساتھ کیا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابہ حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندہ جن زان پت ہمارے پا میرانی مصطفیٰ آواد پاکی واجا مارے کمے گسا اودا بلال حمزہ نندو کتانے وانا پا آمنہ ہلال دیمی گو پاسبانا حمزہ گوشت مر کے پیتا کی بل کہتے پار کہتے جوانی ورنہ تو برنہ روتے چانٹے دپا ہمر رت داتی سلام نبیہ گوشتی غلامی آمن پات کا گا تہیہ
کلمہ ون تو دین اسلام اندر آہت بی دین و کافرانی وائشت چاہت لاغوت حضرت عمر خطاب وادی ایمان اور اسلام منو کے رنگ جلوہ ہو جان اور تکبیر نعرہ جگ سے غالبو تکل صحابہ ذکران و ماسر عام وانگی بول کو ہر جا ذکران و ماسر عام وانگی بول کو ہر جا یا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابیان حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندار حضرت عمر کے آتا ودی دور بادشاہت انصاف و عدل آمد ہر دم کو شار و راہ یک رند اسب حدت فاروق لوگا در کپ یک تنبوی کرا فاروق واد سر کپ دیستی کلات گوانڈے چوکنت گریوگاں دیواب بی قرارا بی دردیس کا گاں حضرت عمر نزیکا شد حالو گالی پرست چک پر چگری وگاں تنبو زالی پرست آبی بیکارا کشت کے پاگوش نگری وگاں چورائیں چک منی چو پاشا منا لگاں فاروق واد جسدکا کہ اے جنین ظلمان من جل سرا کے آسے پیرنتی گوڑا جیمان گوشتی سنگو آپا من انچلار دیانا ساڑی نگا شدی کے چوکان چوش کنانا دردناکی نوبت فاروق وادی دیستا آہی دلاچ چست بود چمانی ارسیرت کا زود زود گشاد گشاد آواتر پداگ ساشد روگن مسالہ تو وادے گندانا آور زود زود گشاد گشاد آواتر پداگ ساشد روگن مسالہ تو وادے گندانا آور کرتا ورق تیار کے امیر المومنین کوچا کوار تو سیر کت آگم جاتے جنینا کوچا کوار تو سیر کت آگم جاتے جنینا یا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابیان حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندا یا نیاز آباد مرچی فاروق کے صحابیان حضرت عمر چطورو چون بوتنی کو دیندا 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 Allah